Lo nyaka ubumude kakhulu kumuntu ongamthandi uKhuzani. uKhuzani izinto azi-achivile kulo nyaka, into azenzile ziningi kakhulu kakhulu kakhulu. Bengithi useqedile-ke laphana ngodwende lapha kade kukuhle khona eMandaba. Waphinde futhi wa-collect-a ne-award yakhe, Best Maskandi Album, Angidlane Singane. Manje ngoba kuzobe kuzi-19, uKhuzani uthini? Uthi yena une-happy birthday, wacula nge-happy birthday laphana kwingoma ethi ngicela unginike sithandwa sami. Angazi ukuthi yini la enikwa yona. Izobe ikuphi-ke? Uthi uKhuzani ensimini igeja, nakhu singisele sokohlanya, ngibuyela esiteji, asihlangane eCloud 7 kusasa, siqale ngo-6 p.m. Woza kungena ngo-R50. Iyo-ke i-poster le ekhombisayo ukuthi yena yonke into ihamba kanjani. I-line up izobonakala-ke ukuthi ihamba kanjani, noma-ke i-line up ihambisana nokuzalwa kaKhuzani, noma uKhuzani uzoyiphefoma-ke bese kuvela ikhekhe nani nani, asazi, kuyobonakala khona. Yingakho kuthiwa-ke ayihlangane khona-ke uzokhipha-ke u-R50. Wasethi uKhuzani namhlanje ufakwe ekhishini ngokusemthethweni okwamathunjwa laphana, unkosikazi we-King of Maskandi okuKhuzani. Njengoba wayeshilo uKhuzani ekuqaleni ukuthi yena zonke lezi zinto abambuza zona uzozenza azenzisise. Kuyobe sekucika bona futhi abantu ababembuza. Mina into engihlale ngisho-ke iyodwa-ke ukuthi when it comes to Khuzani, ababuzi ngoba basuke bebuza, basuke nje benzela nje ukucwaneka, ukudlela ikhanda likakhuba. Abayibuzi into abeyifuna ukuyazi, uyabona. Ababekhuluma ngale nto sebecikekile indaba yomshado kaKhuba, abasenandaba nawo, sebebheke enye into futhi ukuthi-ke yini le abangamcwaneka ngayo. So kuhle uKhuzani ukuthi akuveze lokhu umuntu wakhe akade wasebembelesela ngayo nangokukhona-ke. Mbone eningi noma ningasathandi-ke uye lo okwamatheshwa. Angithi nani nifuna ukumbona, uyena lo. Noma esengena ekhishini usho nakuKhuzani ngoba vele into alokhu bekubelesela ngayo iminyaka ngeminyaka, kodwa akasazi ukuthi bayibuze obani-ke. Kodwa-ke into zakhona-ke lezo-ke asishini kanjalo, bayazi abakhulumayo ukuthi basuke bekhulumelani. Kodwa nje lapha-ke kuzobe kunjalo-ke idlamulenze-ke kuyazalwa-ke nayo-ke, asazi-ke izobe isinangaki-ke. Iminyaka yendoda-ke izazi yona-ke, noma ungayoyi-check-a laphana ku-Google, kodwa-ke indoda-ke isazi yona-ke. Sithembe ukuthi ena mhlawumbe-ke maybe sebe-celebrate-ile ekhaya, noma bazoqala be-celebrate ekhaya, noma bazogcina khona before kuyo kwi-event, kodwa khona ekhaya kumele kube kuhle kukhombise ukuthi ena esekhulile ubaba, a-celebrate i-birthday yakhe yokuqala enomndeni wakhe uphelele. Ilokho nje esifuna ukukubona-ke. I-line up-ke asazi ukuthi izohamba kanjani, njengoba nibonayo ukuthi nayo le post nje izikhumanqa nje ayinazo izinto ezi-extra nje, iveze yena uKhuzani. Kunjalo-ke ngani zakwethu, bekuyilokho nje sokubika nensizwa-ke ikhuleke-ke neminyaka yayo iqhubeke-ke yande-ke, noNkulunkulu aqhubeke ayibusise ayibheke yona nomndeni wayo. Bekuyilokho ngani zakwethu, ngisahlise ukudibana okuzayo. Ngiyabonga.